ngo muzarwana nande se? Uvira bayifashe mutarwanya, nta sasu ryavuze, abahungu baramanutse muyabangira amaboko, kuko ndibaza mwaragiye mbere y'iminsi 3 wumva ushaka kurwana leta y'u Rwanda, wumva ushaka kurwana igisirikare cy'u Rwanda. Wowe iyo utanageze ntugereranya, iyo uri n'impumyi ntunakabakaba. None se reka tubyemere, reka twemere ko u Rwanda rwohereje abo bantu, rwohereje abo basirikare 5,000 mu basirikare b'u Rwanda. Ni igitonyanga mu nyanja, ni igitonyanga mu nyanja. Icyo gitonyanga mu nyanja ntubashije kugihagarara imbere. Uri na FDLR, uri na Wazalendo, uri n'Abarundi, uri n'Abakongomani. Wibuka ko Abarundi ni 20,000 biri hariya. Bigenda gute kugira umuntu arote ku manywa? Bigenda gute kugira umuntu yifate arote ku manywa ibyumweru 3 ngazaba ari i Kigali? Nturi general, nturi iki, na even if na perezida wanyu yabivuga, yagombye kuba ari hariya. Umuntu kurasa umugenda murirukanka, ibiti n'amabuye wabimaze, wataye imbunda, wagize ute ngo uzaba uri i Kigali? Mwagiye mureka kuroga abaturage banyu, mwaretse kwicisha abaturage banyu. Kurwana byarabananiye. Ariko se ubundi njya ndeba na shefu z'abasirikare ba Kongo, ntabwo bafite igihagararo cyo guhagarara ku rugamba. Mw'abantu tujye tubyumvikana, ntabwo bafite igihagararo cyo guhagarara ku rugamba. Reka nisubire ku Barundi, niko mw'Abarundi. Ejo bundi mwari kutubwira ngo Uvira ntimushobora kuyikandagiramo. Even perezida wanyu arabyivugiye, aravuga ngo Uvira ntibashobora kuyikandagiramo kuko ngo mwarayiteguye, ntibashobora kuyiva, ngo bazagerageze barebe. Ati Uvira bazasiga agatwe. Ibyo se ni ngo twarabimenye ko mushaka ngo gufata Bujumbura munyuze mu Burundi, ngo niyo mpamvu turi munyuze ngo mushaka kurasa Bujumbura ngo munyuze ngo Uvira, ngo niyo mpamvu ngo turi muri Uvira. Kisekedi ntabwo yabizeye, Kisekedi ntiyabizeye. Ubuse mwaramurwaniriye, mwamukoreye iki? Ntabwo Uvira yafashwe batarwanye. Icyabamariye, icyatumye abana b'Abarundi bashirira muri Kongo cyari iki? Tuvuge bansi, tuvuge ko abana b'Abarundi batanze igitambo ku bw'igihugu cyabo. Uvira yafashwe ari uko barwanye. Ntabwo mwabonye abasirikare ba M23 mukirukanka mugahunga. Ako mwagiye mureka kubeshya, mwicisha n'abantu muteza n'intambara mu karere kose. Abanyamurenge ubwabo barababwiye ati muve hano, abanyekongo barabirukana muranga, murinda mubicisha inzara, mubateza ubuzima bubi, babura amazi, babura ibyo kunywa, babura ibyo kurya, babura uko bahaha, babura isabune. Abanyekongo bavuga ngo mutuvira mwaranze, ariko se Uvira mwayimariye iki? Ngo tuvuge wenda hari abungukiye muri ibyo bintu. Ninde atari mwebwe? Ninde atari abayobozi bungukira mu ntambara? Ngo mwirirwa kuri social media ngo muzarwana nande se? Uvira bayifashe mutarwanya, nta sasu ryavuze, abahungu baramanutse muyabangira amaboko, kuko ndibaza mwaragiye mbere y'iminsi 3 mbere y'uko ingabo za M23 zigera muri Uvira. None ngo muzarwana, ngo mu byumweru 3 ngo muramugeze i Kigali. Ibyo bintu mwagiye mureka kumarisha abana b'Abanyekongo, muvuga ngo muzarwana nande? Araza mukiruka, none muzarwana. M23 iraje muyabangiye amaguru, none ngo ushaka kurwana leta y'u Rwanda, ushaka kurwana igisirikare cy'u Rwanda. Wowe iyo utanageze ntugereranya, iyo uri n'impumyi ntunakabakaba, iyo wapfuye amazuru bigenda gute? Wa mugani ngo ujya kwica imbwa rubanza rukayiziba izuru. Evode niwe wabwiye ati nyakubahwa honorable Uwizeyimana Evode, niwe yavuze, nyakubahwa Uwizeyimana Evode niwe wavuze ati buriya imfizi ngo
ni umugani w'ikinyarwanda gise ngo imfizi y'iki ngo irigata ubugi bw'intorezo. Ntabwo nzi ukuntu uwo mugani bawuca, sinzi ukuntu yawuvuze, ariko niko yavuze muri ayo magambo. Irigata ubugi bw'intorezo. Wowe urashaka gukina n'umuriro, ndagira nkubwire ntimukajye mureka kurwana intambara, ntabwo bazirwanisha amagambo. Intambara iba kuri tere, ntabwo iba kuri televiziyo, ntiba muri social media, ntiba no ku magambo. Urumva ibyo mwakoreye hano hakurya mu Bukavu twarabibonye, ibyo mwakoreye i Goma twarabibonye, mwararwanye ntimugaseke. Mu byo mwakoreye hariya Uvira, amaso yose yarabibonaga, televiziyo isi yose yarabibonye. Ubwo se murashaka kurwana nande? Ese kwirirwa amagambo u Rwanda rufasha M23, u Rwanda nirwo ruri muri Congo, u Rwanda rwohereje abasirikare ibihumbi bingahe, 5. None se reka tubyemere, reka twemere ko u Rwanda rwohereje abo bantu, rwohereje abo basirikare ibihumbi 5 mu basirikare b'u Rwanda. Ni igitonyanga mu nyanja, ni igitonyanga mu nyanja. Icyo gitonyanga mu nyanja ntubashije kugihagarara imbere. Uri na FDLR, uri na Wazalendo, uri n'Abarundi, uri n'Abakongomani. Wibuka ko Abarundi ni ibihumbi bisaga 20 biri hariya. Ni ibihumbi bingahe? Bisaga 20. Ku muntu uzi imibare, Abakongomani ni abasirikare bangahe? Kongeraho ibihumbi 20 by'abasirikare b'Abarundi, kongeraho ibihumbi by'amagana by'Abazalendo, kongeraho FDLR, kongeraho abacanshuro muri Romania, kongeraho numva ngo hari n'aba Blackwater, twumva ngo hariyo n'Ababiligi, twumva ngo hariyo n'abaki. Ibihumbi 5 ko twasanze ari igitonyanga mu nyanja, mutabasha guhagarara imbere. Hagibwa u Rwanda rwakoze ku bana babo, ku basirikare babo, bakazana abari muri mission mu butumwa bw'amahoro, bose bakaza. Hajya ubwo intambara barwana icyumweru bayirwana amasaha angahe? Tubwizanye ukuri, bayirwana amasaha angahe? Waratubwiye ngo bazakura Uvira, wararwanye na n'ubu uracyavuga ngo u Rwanda rugomba kurwana ngo n'u Burundi, ngo Congo igomba kurasa u Rwanda. Hajya ubwo utiraririye uzarurasa ryari? Bamaze kuguta muri Tanganyika, uzarurwana bamaze kukugeza Kisangani, za Kinshasa, ariho bamaze kukugeza. Tujye tubwizanya ukuri, niba u Rwanda koko rukora ibyo bintu, rufasha M23 ku basirikare ibihumbi 5 twumvishe mu itangazamakuru, hajya ubwo nibakora ku Kigembe, konzi ko ibyo bihumbi 5 ari agakeregeshwa, baramutse bakoze ku Kigembe byagenda gute? Hari umuntu ajya atubwira ati rwose njyewe agakeregeshwa kanjye ndagakoresheje kararangiye, none ngaho nawe shyiraho ikigembe cyawe nyakubahwa. Nanjye ndavuga ngo u Rwanda rwakoresheje agakeregeshwa, baramutse bakoze ku Kigembe byagenda gute? Ndabaza perezida w'u Burundi, ndabaza Kisekedi, u Rwanda ubwo ruramutse rukoze ku gakeregeshwa, ko numva mwifuza intambara, ko numva ko mwaryamye mu karota mukumva ko mugomba kurwana, hajya ubwo bizagenda gute? Ikintu mbona mwabagabo ni inama hamwe no kuganira. Amasezerano yo twayavuzeho, tuyavugaho, ya hagati yo mwasinye ku
tariki ngira enye I think z'ukwa 12 I Washington. Turabyibuka twese, abantu bose bari bazi ko intambara ihagaze, amahoro abonetse, ariko kugeza uyu munsi ubona ko nta cyizere cy'amahoro. Ariko ndibaza ngo ndagira mburire abarundi bagenzi banjye, ndagira mburire abanyekongo bagenzi banjye, mburire n'abanyarwanda bagenzi banjye, intambara irasenya ntiyubaka. Intambara irasenya ntiyubaka. Niyo mpamvu hano ku Nzozi TV 1 kandi nka Nzozi.com mbabwira ati muze dushyire hamwe, twuzuzanye, dusenyere umugozi umwe nk'u Burundi, Kongo n'u Rwanda, dore ko abarundi cyane cyane ari abavandimwe. Murabizi ko twahoze turi igihugu kimwe, tuvuga ururimi rumwe, imico imwe, byose tubihurizaho. Nifuza ko twakongera tukunga ubumwe, imipaka igafungurwa, tukagenderana, tukongera tugashyingirana nk'uko dusanzwe dushyingirana, tugahahirana, ibintu bikagenda neza. Hari abantu mbere y'uko imipaka ifungwa bari bafite akazi i Burundi, hari abarundi bari bafite akazi mu Rwanda, abacuruzi, kugenderana, transport ubuhahirane hagati y'ibihugu. Hari amadevize ahagaze ku ruhande rw'u Rwanda, hari na devize zahagaze ku ruhande rw'u Burundi. Bivuga iki rero? Mu by'ukuri ubutunzi bwaratesekaye bikabije. Hamwe n'ibyo rero nifuza ko ababishinzwe n'ababijejwe bakicana bakaganira ku kibazo gihari bakagikemura. Nibaza ko bitabananira, ariko bakareka kwivuga imyato no kwivuga ibigwi. Ati burya ngo wo gushuka atisize ngarakubwira ngo ngwino turwane. Ibyo rero ntabwo byo dushyize imbere. Muze twuzuzanye nk'abarundi n'abanyarwanda, even n'abanyekongo, nabo ni abavandimwe, nabo twarashyingiranye, twarahahiranye, baragabiranye, bafite abantu bacu, nazo dufite ababo, kandi ugasanga ibintu ni byiza. Iyo intambara rero zimeze gutya bituma bitagenda neza. Aha ni ku Nzozi TV 1, urakora subscribe, ukore share, ukore like, maze utange comments hariya muri comment section, maze tukomeze twese imihigo. Ciao ciao.